Ora wacho agagitikia ugavana kaunti Tharaka Nithi no Prof Erastus Njoka na kathite ARITWA bara barathivirie bwega kiri MPUMI cia kigerio kia KCPE akiwa kuri na wirigiro bunene bwa kuona atongeria barojo ndene kaunti unkuruki na arombete ACIARI batigatumire mbeca ciao cionthe kagitene gakimera kia thigunkwa akiuga ibarikane kuri na ana baba bakiendekana kurirwa bisi mwaka twitite. Nyuma ya cukuru mbingi cia kaunti ya Tharaka Nithi kuonania MPUMI imbega kigerio ni KCPE ke mwanka uju ende ura ari munini wa chancellor wa University ya Chuka Prof Erastus Njoka na kathite ARITWA arimo amona ACIARI bacukuru nuno ntobawira imbega irabarutite. Njoka ariuga ati MPUMI no iwirigiro bunene ati kaunti no ikaigwa irina atongoria amona aruti wira bakinyaneru ntugo cia nyumani. Kaumoga rizotire ambega nwako gatumaga students kana twana tuthi secondary ile ambega na mathi school ile ambega kabisa well equipped makagwata maxim bega na makathi universities na colleges ile chingi leo performance yenu iragire kugwetu Tharaka Nithi wana Meru County ni agutuma tukena no tukumea in future turinantu male makarungamirira uku mali ngundi doctors mali ngundi lawyers na mali wananduma engineers male kama monde NAURITIE ACIARI bamenyere batikainyangye mbia kagita karakajite kathigongo cha Christmas bathikwebethera batari na mbia cha KWIRA ana baba cukuru cha secondary. Mwezi wa December ni mwezi uria andu matumagira mbeca muno maigacha kumenya matabati gwitumira mugie na control ya kumenyerera mbeca na guicutha nikenda January ciana ino cietu ikathi secondary itikage na problem aneliku kiri ARITWA barabara kitie KWIRA ya KCSE na bo Njoka na bauritie baigwe barina ukiri baeterete MPUMI nkuruki akibauragia baigwe bari tayari kurutha kosi mwanya kuringana na bura MPUMI ciago ikabaitigiria kithomo gitithiraga male matagwata kana matikagwata maxi cia gutuma mathi university ni mathi technical colleges na ulio na C-, thirikari yetu ni tikiritia rothe diploma na ulio na D+, no the certificate course no na certificate course no chioke o advance o dio the diploma no the degree kano ke to ni diploma no the degree kogu kithomo tikithirira pau muntu atikegue aina wasiwasi nundu atagwata maxiria mingi maxirio kagwata ni cionga ya kethro akurathimirite riu no akuthi cukuru ira ukwenda technical college ira ukwenda na course ira wendete kana na passion nio. Nkiripotera weru weekendi kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.